Agsagana ka no asino ka man nga agtatakaw. Kundi maskara ka pa'y jaske ka. Saan mo amamaysaan ni Kapitana Orlando de Magipa? Adaytan, tiloko. Sige, umasidag ka pa'y. Ay, babanak nitaw! Sino nilang silo kanyak? Hindi nang ibitin na mabalinswaek! Mga siyaw! Torkuato balingbeng! Sikat agtatakaw! Kapitana, my loves, my ex-love. Ay, sana nagtatakaw. Kadwa na, body nak, sana ya. Ex-lover nak. Sumarjan ka! Labed! Dita ka ng aking gain ton bigat! Huda! Kapitana Orang! Ina ti barangay, istrikta iti panagkita ti kaadwan. Na formal, ngem nakasagana amang irupir iti kalintigan na apagsayaatan ti kaadwan. Naidumduma ti galad na apagbutbut ngan dagiti mangkon kontra ken kuana. Limandok ti ima na kadagiti tao apapakanawa. Ngem, nalukneng met ti panagpuspuso na kadagiti tao ang makasapol iti saranay na. Kapitana Orang! Manipod iti pluma ni Jovi Dupais, ken iti direksyon ni Perry Claro. Musika, JR. Pinartua ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Kapitana Orang! Naimbag nga oras yu amin gagayem. Isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti makalawas apakasaritaan anapaulwan. Rupat Kwarta. Dito'y programa tayo. Kapitana Orang! Marmaruam ka na? Anyat pagkikitam kanyak? Gurang? Imayak dito waiting shed. Ngagpalami si ti ulaw. Ngem nakarkaro gaya mapapudutam ti ulok. Naputod gayam ti ulaw ti tataw dito'y barangay sorot-sorot. Gapot adimteng ka nga apoy anang papudot iti ulok. Pumanaw ka dito barangay may. Saan ka welcome dito'y? Sige nga ron. Agsapulaklangan iti tangdanak. Iti dakulagatan ang mabalin ko apagdamagan. Ha? Dakulagatan? Kunam? Ay, sige, agdamag ka laeng, sir. Siya kon ti pagdamagam, ta siyak ti tangdanam. Ha? Sungbatan ka adagos, if the price is right. Ha? Kuwar talaga yung ti katukad mo, tapno lumamis ti utek mo. Ay, awanan ka do pa'y asao. Di mon pakibiyangan ti utek ko ta. Fullod ti utek kon. Ado pa'y siguro ti karganangam ta utek mo. Ay, jak kayat nga adda ti mang tagtagibasit kanya. Iso nga agkita klangay ni ti sabalay at ang danak. No. Siyaklatan. Saan ka tagtagibasitan? Si kamot?
tagtagidakkeling kalaeng. Kasano dayta? Na, kunak man no dakkel ti utek mo, apay ngay adi mo maawatan ti kayat ko asawan. Ha? Sige, agdamag ka nga rudan, tatangdanan na kaon. Ala, o masidag ka ditoy. Tapno makapagsarita ta na imbag. Una, dahi talaga ayam. Fight ah! Imbag man ta na panunot nakapagluganan dito'y kotsem. Ay, nagmayatay no makagatangak met iti kastoy ako tsay. Kat, madaan ka. Basta, agbalin na BFF. Anya a BFF? Bodel fight. Anya, bodal fight. BFF ko na might. Iso nga, ibagamlatan no ayan na ti battle fight. Tanay, mabisina kaon. Ay, ado pa'y gayam ti di mo amaw. Tata. Na. Rugyan na mutan ti kagurgurak nga awag na kanyak. Anos, Torquato. Sam ti tata nga awag na. Basta maadaan kay ti dakkel agatad. Nay, kalat na nagulimag ka. Ken, agkuti-kuti dita sobil mo. Akasla, kimal timanaw. Nye, anya mutan. Nagado ti mabalin mo a pangidasigan iti subil ka. Dita kimol ti manok pay laeng may tinapanunot mo. Kastamot nga mintit surat a sobel mo itay. Sapay kalat a naglak ka. Kunak nga rod no malugluganan ka. Ha? Ano Sam Torquato? Kasapulam daytoy nga ang nga Nagulimag ka manan. Ang mga no sa bali manan tinanglugan kan ka. Nagadungam mo? Agdamag kaki din tapno mabayadan na kon. Itay pala nga nakatugaw ta dito'y kutsem asaan nga gan andar. Ang mga no sa bali pa'y ti agandar ay dakasan. Siyak laki nga rudan ti mapukawan iti pirak. Sige, tata. Tepel at Torquato. Tepel. Ala nga rudan, agdamag kan. Ngem, iti may sa kondisyon. Anya kondisyon. Money down first. Sangaribo, tunggal maysa adamag. No problema. Del tata. Ha? Nakasiba kiti 9,000 pesos. Ta 10,000 pesos kumakit ti pagbayad ko kan ka. Ang sangaribo laeng ti dinawat mo. Ayos. Ha? Ay, kwa. Sa gagasot aribo, kunak kuma. Diyak na ibalikas ahustaw. Anya. Ay. Sana mabalain. No anya timbaga makat ison. Awanan ti mabaliwan. Anyamatan, kwarta lang arudan, nagbalin pa'y laabataw. Ay! Ayun na yan! Ay! Aday ta. Lucia! Ay, anyat ko kuwahin mo. Apay nga impake ka. Pumanaw akaon.
tay sangpet mo ni mahal. Anya kamatay. Kunak man nun alpason day tanga isyaw. Ay, nasakit tinakam ko. Na. Agoray ka man. Apay-apati day takawas ni Junior kat yim impakay. Ay, kat isurot ko halangan mo't nga ibatek. Ay, ilwar mo dagit takawas ni Junior di tamalita. Apay nga inruar mo amin dagiti kawas ka nga impang ko iti malita. No anak mo ni Junior. Anak kumay. Ah, No kayat mo di pumanaw, Lucia. Pumanaw ka solsolaw. anya. Hey, Ah, talaga kaya masana ko na napatagkang kapipets. ay nagadong arte. Ibagamlaeng, no anya nga oras sa pumanaw ka. Tasak pa'y ti mangilukat itiridaw para kan ka. Ay, Na. naulpit ka, Pipets. Na- Naulpit ka. Hey, anya naulpit. Ikuskusay kaya tatlo ko naman naulpitak. Si kanto pa'y ti kanayo namang karkaramot kun mang taptapis kanyak. Si kati naulpit, Lucia. Sigay, pumanawak nga rudan. Tapno hawanan ti pasalsalay ti biyagmaw. Ah, Bye-bye. Bye-bye, kunak. Wunain! Bye-bye! Apa nagsardang ka? Na. Apay nga di naklapdan, Pipay. Makalaplapod mo. Pagragsakam nga ron ti pumanaw. Alangan mo't alapdan ti trip mo. Ragsak mo nga ron dita. Sige, Dane. Mapankan. Suportaran kay ti pagragsakam, Lucia, with all of my heart. Ay, pakaragsakam pa'y siguro ti agrungaban niya. So, sige suportaran kay ti day ka, Lucia. Alay, runga pa more. Na, pala, bakbakitan. One, two, three, four, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow! Nagmayaten ti kastoy. Naglaka pagkwartaan ko naman. Na. Sino nga taday ta? Ay. Idulin ko pa lang dahil watak. Mawit lang! Umayan! Apong turkwato. Ha? Anyat kukuam dito, JR. Mabalinti makipangan, apong mabisin akon. Ha? Umay ka makipangan. Ngam, apong pa'y ti awag mo kanyak. Tito ko ng mata. Takatawanak lang ni tatang mau. Dade pugs mo. Kunayo ang arod, no kayat nga awagang kayo ititito. Ha? Makipanganak man, tito, mabisin akon. Ay. Nagmayaten. Tito. Agore ka. Kudak man no. Bak nang ni Daddy Pogs mo. Apaya makipangpangan ka lang ngay. Awan mat na lutoy jay balay. Rimwar pa'y ni mami. At damat na panan ni Daddy Pogs. Kastaya. Alang nga rod. Umay ka, taiga uwang kay tikadam. JR. Ayos. Manayunan manan tipirak ko. Apay ngagkat katawa kayo ngay. Ha? Agpada kayo iti katawa jay bakas. Ngay. Saan mo ta? Nagadayaw.
ibabawim timbag am JR. Tapno ikan kay ti kanam. Ne. Di kag sangit Mabisin ako na. Wen! Mabitlaan! Yalaan ka ni ti kanam. Just kay agaw awirak mo time. Si Kagayam, di kapitana iti dayto ya barangay. Maragsakan na ka, makamamukan ka, kapitana. Mabalin amaamuan no anya tararamido niyo dito'y barangay may. Kwa. Anda nakaibaga kanyak, napintas ka daw to'y barangayaw. Iswa kaya't kuman ti agpatak dere ti rest house ko dito'y. Iso nga, agsapsapo laki ti daga ang mabalin ko agatangain, kapitana. Kasaya. Dahil amo no adda ti bumarangay nga agilaklako iti dagana dito'y mabalin mo agatangay. Apay, akitaan naksakan to agisem-isem makasta. Diyak lang pagarop, napintas gayam, ti kapitana dito barangay surut-surut. Ha? Available ka kaday, kapitana. Na? Nagpresko kamutan. Anyat pagkit-kitaam kadagiti babae dito'y surut-surut. Si Tuget, si Karudan. Awan timbagbagak akasta, kapitana. Damdamagak laeng no available ka. Ta, balo akmay. Balo ka. In short, makaas-asawa ka. No makaas-asawa ka, saan asyak ti kasaritam? Wan? Ni kapitan naman. Hindi ko. Kapitan. Hindi mo tiritiran si Imak. Hindi ko. Nagkalistong na Imak. Hindi ko. Hindi ko. Layan. Natukol sa matan titulang ko at tinireter mo. Diyak ti masingkol. Piliam ti basbasto sa buwan. Anyat pagkit-kitam kanyak. Aso, amabalin mo latan nga prosa ni Danyaman na kanito akayat mo. Ha? Isore, kapitana. Ha? Mania case. Nagadunga mainte. Agpatpatay kanya. Kunakala no. No maisa akon kadakwada, kasta. Ha! Sorsor marespetuan dagiti babae. No di mo kayat ngagbalain asangol tinuang day tatakyag mau. Utro! Anya kamutin Lucia. Nabambanog ka nagkapoy di talyer, ngamawan pa iti masangpatan matamakan. Agloto ka iti lamutam. Nagalasan da aramid mau. Awan pa'y sirbim amabatbati dito balay. Imbag pa'y jay baboy at tartarak na tapakairanodan. Katsak! Awan pa kairan udam kanyak kasta kaday. Aps, sigatin ang ibagay ti dayta. Ay, Wine. Ayan ni JR ngay. Nay, kunak man no kadwam anapan ijay talier. Makitam, may salang araw dun ti anak ta. Di mo pa'y maiwanan. Gapuditawan sir-serbina pa nagpaspasog nun mau. Ti amok ngamin kat simurot kan ka. Ay, sumardeng kan. Day titilaglagi pa ma. No adda mapasamak ka ni Junior ka. Ultimo maten Lucia. Pipe. Ay na, makasipsip pa ang ulakon kan ka.
anak na maw. Ay, sa pulang tangarudan ani JR. Siya pa'y mabisbisin na kung Ay, ay na, konsumisyon ka bakbakitan si Kalusa. Mala, mapan kay tilaw, tama pa anak mat ijay daya. Barang makita ta adagaws ni JR. ayan jay asawam Gerald. Rimor da biit kini Kimberly nanang. Apa aya? Kita ang mga no iso ti maranaan dagiti manibrong. Anya ti kayo asawan nanang? Ado nga men, dagiti agkaywara ang manibrong dita. Sapay may sama ta papaanawa jay asawam. Saan na makarwar, no saan nga agbadaw itinakiteng. Kasla ka na yun namang gargaray. Idinto ta adda ka lang arudan nga asawa na. Ha! Ha? Kasta nga minti nakairwaman apa nagkawkawas nanang. Ay! Iso akas jay! Sana dumdum ngag tunggal bagaak. Tamaysa ka mo ta konsentidor nga asawa. Maestro! Ha? Saan aya? Maestro ka! Iso ajay asawang pay nga rod ti umuna nga isurom. Naghilig amang display iti kinarakaran na. Nanang? Dagitinto payag kawas iti nasayaat kat adda posibilidad na latabastosan. Dagiti maniakais. Di nakarkaron jay klase iti panagkawkawas di asawam. Oray no awan ti madya pang panunutan ti makakita kan kuana. Kasla iso ti mangmangtad iti motibaw. Tay display naman ti kinalkaluban ni inana idi ubing pay. Heh! Ala, bayan nyo, kasawag to ni Eva, nanang. Ay, rumbang laang Ang mga numaranaan na jay laklakayan na gartem. Anay salsalat dito'y surot-surot. Kat isopay ti mabiktima na. Sino ti dakdakamatin nyo, nanang? Ay, basta. Paliiwak na dya tao. San lang nga gararame, tanakarkaro pa'y timaramanan na. Mga tarigagayan na pa'y ti agsobli iti buksit anagtaodan na. No di na baliwan, tinagalas, nga ramid na. Mayat gayam ditoy. Awan agap apa. Ti ko ngem pimanawan dagiti kaapak. Ha? Napandan yay ayan ni Kapitana. Nalpasan ti aldawak kadada diti balay. Iso nga awanan ti mangkun kontra kanyak. Agure ka man. Kanayon ka di nga da agap apa ije balayaw? Dadati pogs kan mami. Agap apa da. Kasta. Iso mo lagayam nga wanti lamuto mo ije balayo Kayat mo ka ditagyan ditaw. Wen tito, kayat ko ditoy. Mayat ti agyan ditoy. Sige nga raw. Agyan kan ditoy. Siya kon, ti makaamo ka. Pakanen ka iti anyaman akayat mau. Agpaiso tito. Wen, ibagam lang ti kayat mau, ta siya kon ti makaamo, GR. Kayat ko ti fried chicken. Kan bulalo. Kasta ti lutlutuan ni Daddy Pogs. Para kanyak. Social mo't apipitaw? Alala, siya kon ti makamo. Dito'y ka pa nga rod balaywain, saan ka pumampanaw,
Tarumwarak biyay. Igatangan kay ti kayat mo alamutin. Ayan nga tan ni Pipito Junior kaw. Itay pa'y alikaw dito'y daya. Ngumjak mo't lamakitan. Ay, awan kanumot iti balay dagiti kay ayam na. Ay, sana mabalinday tao. Tinasaya at mapanaklangan idayan ni Kapitan na orang. Agpatulong ak. Amangan kit di mo no rimwarmatan diti barangay sorot-sorot ni JR. Ay, agoray ka. Ni Torquato mo dyan naggapoy ti karinderya ni Pasita. Torquato! Torquates! Mabiit lang! Ipitaw. Andiyan kukuam ditaw. Ayan dyan ko tsain. Ay, imbatik di ko check. Tadasap-sapulag. Ha? Agoray ka. Bulalomat kan fried chicken dayta imat motor quaits. Wen, ginatang ko man dita karinderya ni Pasita. Paborito ni JR ko dayta. Ha? San pa nang nangan ni JR? Eta, fried chicken kan bulalo dayta imat mau? Ay, anya ti kahit asawan dayta itor quaits. Ne. Di na kita ulit kasta best friend, tol. Saan ta pa'y lang ag best friend tol ita? Amam ka day, kayan ni JR? Ha? Anya nga iti mo kiti na ita. Apaya siya ti pang sapulam iti mapukpukaw. Ha? Amam amapukpukaw ni JR kaw? Ha? Katsap-sapulam mga men. Iso ako nak mapukpukaw. Alangan mo't asapulam ti adda. Ay, am-amo kan turquoise. Mulagat mo pa ilang katamukaw. Ha? Kinidnap mo ni JR kaw. Anya? Anya ti aramidan ni Torquato. Gagayem, di uliwayan adenggen tituloy ti makalawa sa pakasaritaan anapauluan. Rupat Kwarta! Dito'y programa tayo. Kapitana Orang! Pagparparangan dagiti dramatista tayo akas kada. Eddie Bona iti papel a Torquato. Perry Claro iti papel a Gerald ken Gambol. Emily Calica iti papel a Lucia. Juvie Dupais iti papel nga Orang. Zayan Franz iti papel a Pipito Junior. Kentoy Pagayamyo, Ferdinand Feria iti papel a Pipito. Sound effects ken musika, JR. Manipod iti pluma ni Juvie Dupais, ken iti mat direksyon ni Perry Claro. Pinartuat ti Lady L Productions para iti Lady L Channel.